Israel's defense forces have been exchanging fire with Lebanon on the northern parts of Israel. Jackson Semahoro niko nitwa. Mana ya Isirayeli tabara ubwoko bwawe. Mu isaha ishize twagabwe igitero giturutse muri Libani, barasha hitwa Shitura, bica umuntu bakomeretsa abandi benshi. Igisirikare cya Isirayeli cyabasubije umuriro kinasenya ibirindiro bya Hezbollah aho ibitero byaturutse. Uwo yitwa Daniel Hagari avugira igisirikare cya Isirayeli kuri ubu kiri mu ntambara impande zombi. Amajyepfo gihanganye na Hamas, ariko kandi no mu majyaruguru nawo birakomeye kuko umutwe wa Hezbollah wakamejeje, kandi uyu umutwe unateye ubwoba kuruta na Hamas turi kumva. Uko Isirayeli iri gupanga gusinsura Hamas, inaka abakomando bayo nabo biteguye cyane ndetse rwose ngo bahagaze bwoma. Umva uyu mukomando wa Hamas ati bikangisho bya Isirayeli ngo igiye gutera abantu bacu mu gitero cyo kubutaka, twe ntabwo babiduteye ahubwo turabiteguye kubera Imana tuzabatsinda. Uwo ni Abu Abeida, niwe uvugira umutwe wa Hamas n'ubundi mu bya gisirikare, niwe uri gutanga amakuru yose y'uruhande aherereyeho, akavuga ukuntu bari gukubita inshuro ingabo za Isirayeli niba atari no gukabya. Ariko nk'ubu ngo imibare yabo Hamas yafashe bugwate no kuvuga bunyago imaze kurenga 250. Aba bose rero bakaba bafungiye hasi mu butaka muri zanziro zo munsi y'ubutaka n'ubundi Hamas yacukuye muri Gaza. Abu ati kinna nuqaddiru mabda'iyan an adad al-asra ma bayna 200 ila 200. Tugereranyije umubare w'imbohe dufite muri Gaza ni hagati ya 200 na 250, cyangwa bakaba banarenga. 200 muri abo bari mu maboko ya Al-Qassam Brigade, abandi bari mu maboko ya brigade zacu zindi. Ubu rero nyuma yuko ibisasu bitagira ingano bikomeje kwisuka mu majyaruguru ya Isirayeli biturutse muri Libani, nta kubwoba bw'intambara n'ubundi yagutse muri aka gace Isirayeli herereyemo gukomeza kuzamuka. Nk'ubu umutegetsi w'ikirenga wa Irani yitwa Ayatollah Ali Khamenei, uyu rero ni wa musaza ubona cyane ubwanwa bwinshi bwuzuye imvi zabaye uruyenzi. Uyu rero yanavuze amagambo akomeye asa n'uhagasopo Isirayeli abo yita abazayoniste n'ubundi b'inkora amaraso, ababwira ko ngo nibadahagarika ibitero bari kugaba kuri Gaza ngo baraza guhura n'umujinya ukomeye w'abayisilamu bose aho bava bakagera. Ati ibi byaha by'ubugome nibikomeza, abayisilamu nibazakomeza kwihangana, akabaraga ko kuguma kwihangana kazashira, kandi nibarakara nta kizabahagarika. Isirayeli nabo mu burengerazuba babimenye rwose, nta uzigera hagarika umujinya w'abayisilamu. Uko niko kuri kwambaye ubusa, nta kintu na kimwe abo bazayoniste bazakora kugira ngo basubiranye ibyangijwe n'ibitero bari kugaba kuri Hamas. هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتضحانه‌ای که تو این قضیه برد رو. Umutegetsi w'ikirenga wa Irani rero ni igihugu kuri ubu ngubu cyamaze kuzana ibifaru byacyo bitagira ingano hafi ya Isirayeli, mbese harabura itegeko ryonyine ngo batangire barase kubitwa ubwoko bw'Imana. Kuri ubu ngubu basumbirijwe n'ibitero by'urusobe. Benjamin Netanyahu, uyu ni minisitiri w'intebe wa Isirayeli, nawe atewe ubwoba na Irani ndetse rwose kumva ko Irani igiye kwinjira mu ntambara yeruye byatumye araradasinziriye, ariko kandi anabaha ubutumwa ari nako atabaza isi yose. אני אומר לידידינו בעולם הנאור, המלחמה שלנו היא גם המלחמה שלכם. Ati ndabwira inshuti zacu aho muri hose ku isi, iyi ni intambara yacu ariko kandi namwe ni yanyu. Nitudakorera hamwe ngo turwanire hamwe, namwe iyi ntambara izabageraho. Mfitiye ubutumwa Irani na Hezbollah, mureka kutugerageza mu majyaruguru, mwisubiramo amakosa mwigeze gukora, kuko uyu munsi igiciro muzishyura kiraza kuba kiremereye cyane. Perezida Joe Biden yarababwiye mu Cyongereza ati don't do it. Mwibikora nanjye reka mbibasubiriremo mu gihe burayo, mwitonde cyane. Ibi rero ku barwanyi ba Hezbollah, Hamas ndetse we na Irani utibagiwe na Libani birasa no gukangata cyane ko Irani na Hezbollah bagaragaje ko nta mikino bafite muri ibi bintu. Umutegetsi umwe muri Irani ushinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Hossein Amiraduriyani, uyu rero mu burakari bwinshi cyane rwose ubona ko afite n'umujinya w'umuranduranzuzi
yavuze ko ngo Israel n'ubundi ngo itakomeza kwica abanyepalestine muri Gaza ngo birangire gutyo. Ati mu masaha make cyane ari imbere turaza kugaba igitero cyo kubaca intege no kubaha gasopo no kuburizamo ibitero byabo ku nzira karengane muri Gaza. Aya birumvikana na magambo akomeye ndetse ubwayo arerekana ko intambara ikaze ishobora gukwira, ikaba kandi intambara y'akarere kose Israel iherereyemo. Ubu muri Iran hashizweho ihuriro n'ubundi ryiswe iryo kwirwanaho. Ni ihuriro mu ruzungu wavuga ko ari Front de Resistance cyangwa se Resistance Front. Iri rero rishobora gukora ibikorwa byo kuburizamo n'ubundi ibitero byose bya Israel mu gihe ng'ibyaha byo mu ntambara ku banyepalestina bikorwa na Israel bitaba bihagaze. Iri huriro rero ryo kwirwanaho nk'uko ryiswe rigizwe n'imitwe itandukanye ya gisirikare yo mu karere harimo na Hashobora, umutwe ukomeye cyane wo muri Libani, ukaba kandi unashigikiwe na Iran, ndetse rwose harimo n'indi mitwe igiye itandukanye yo muri Syria ndetse we na Iran. Libani naho rwose barimo, bose bakaba bagize iri huriro bise iryo kwirwanaho nk'abayisilamu bose muri rusange nk'uko babivuga. Uri ku Akarabo TV. Muri iki kiganiro dushingiye ku makuru ava ku irasaniro, reka turebere hamwe ibyibazwa ku kuba n'ubundi iyi ntambara yavamo iya gatatu y'isi yose, dore ko ibihugu byinshi byatangiye kuyinjiramo harimo n'igihugu cya Korea ya ruguru n'ubundi kitakunze kuvugwa, ariko kandi hari raporo nyinshi zasohotse cyane cyane izishyigikiwe na Korea y'Amajyepfo zivuga ko hari intwaro nyinshi iki gihugu cya Kim Jong Un cyamaze guha Hamas muri rusange, cyane ko iki gihugu n'ubundi gisanzwe kiri mu bucuruzi bukomeye bw'intwaro n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati na Palestine irimo Iran, Syria ndetse we n'ibindi. Ese iyi ntambara irashoboka? Ubundi se Israel ifite iyihe ntego muri iyi ntambara yatangiye yagiyemo n'ubundi yishowemo na Hamas yo irarwanira iki kugeza ubu ngubu? Byose ni ibyibazwa. Ariko se bite bya Hashobora nayo yakamijije yo mu majyaruguru, yo ikomeye bingana iki? Iraza guteza ikibazo kingana gute iki gihugu cya Israel? Ibyo byose birashoboka ko hari icyo biziho ndetse hari n'icyo bitekerezaho. Reka rero tube ari byo tuganiraho mu gihe Amerika mu bwenge bwinshi iri gupakira abaturage bayo ibahungisha kugira ngo n'ubundi ibone uko yinjira mu ntambara mu buryo bweruye, dore ko abasirikare bayo b'intoranwa barenga 2,000 bamaze kwerekeza hafi y'ikibuga cy'imirwano, ndetse we baje baherekeje amato yabo y'intambara ari mu nyanja ya Mediterane. Aya akaba yiteguye gufasha Israel igihe cyose yahererwa amabwiriza. Wanamenye ko kandi Joe Biden ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye gusura Israel ngo abereke ko abari inyuma, ariko kandi yahigereye. Gusa ibibazo by'umutekano birahangayikishije ku buryo hari abatekereza ko ashobora kuzagira ibihe bibi umunsi azaba agiye muri Israel. Jackson se mahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe, ni ukukubwira ibyo amatwi batigeze yumva na rimwe. Ikaze. Israel is battling Hamas in the south and is staring at another full-fledged war in the north with Lebanon. Israel has declared its northern border with Lebanon a closed military zone after deadly clashes with Hezbollah. A militant group in Lebanon, Hezbollah has said that they are fully prepared to join the Hamas group in their war against Israel. This comes at a time when Iran yatangaza ko igiye kugaba igitero cyo guca intege Israel. Benshi bahise bacika ururondogoro, ariko kandi bagira ubwoba. Bamwe bakibaza bati noneho niba Iran nk'igihugu gikomeye kandi gikunda kurwana intambara zikomeye igiye mu ntambara mu buryo butaziguye, ibyo byatuma Amerika n'inshuti zayo nabo binjira mu ntambara mu buryo butaziguye. Ibyo se kandi bishobora gutuma habaho intambara ya gatatu y'isi yose. Ibyo ni ibibazo benshi wenda bibaza nawe ushobora kuburimo. Rero hari umwanditsi wa BBC ukurikirana na hafi iby'iyi ntambara ya Israel na Hamas witwa Jeremy Bowen. Ubwo yarabajijwe niba koko bishoboka ko Iran cyangwa se na Hezbollah ukonyero n'inshuti zayo zose nka Libani bashobora kwinjira muri iyi ntambara mu buryo bweruye, yavuze ko bishoboka, ariko kandi agaruka ku magambo ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuze asa n'utanga gasopo kuri ibi bihugu byose ndetse we na Hezbollah bashaka kwinjira mu ntambara, ababwira ati mwibikora. Abanyamerika rero nakubwira ko bohereje mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane amato agera kuri 2 y'intambara n'amato asanzwe agwaho indege. Ibi rero bikaba byarakozwe mu rwego rw'ubutumwa bukomeye Iran bwo kuzibukira bakareka kwivanga n'ubundi muri iyi ntambara iri guhuza Israel ndetse we n'umutwe wa Hamas bari kurasa ibisasu muri Gaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikavuga ko niba hari umuntu uwo ari we wese ushobora kwinjira mu ntambara agomba kuzahuriramo n'imbaraga z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari
n'igisirikare cya Israel gusa, bivuze ngo nka Iran yibeshe ikajya mu ntambara yabigiye guhangana na Israel, ariko kandi icyarimwe ikaba igiye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo. Kimwe rero mu biteye impungenge kuri ubu ngubu zinakomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo, yewe n'abanya-Iran n'inshuti zabo. Ibyo ni ibice bibiri bishobora kuzisanga biri gusekurana mu ntambara ikomeye cyane. Impande zombi rero zose navuga ko zizi ibyago bihari ziramutse zisanze mu ntambara. Iyi ntambara ikava ku kuba intambara y'ubutita cyangwa se intambara y'amagambo hagati y'izi mpande zombi, ubundi gahinduka intambara yeruye yo kurasana ibifaru n'indege, amato yose agahaguruka. Iyi rero yaba intambara ngo yakwatsa umuriro ukazi cyane, wanasiga uburasirazuba bwo hagati bwose bwabaye umuyonga, ikagira n'ingaruka zikomeye ku isi yose muri rusange. Nk'uko rero bitangazwa na Lycée du Set, uyu rero akaba umunyamakuru w'ikinyamakuru cy'Abongereza BBC, akaba akorera by'umwihariko mu majyepfo ya Israel, avuga ko mu ntambara zo mu gihe cyashize Israel yakunze gutanga isezerano ryo gukubita Hamas mu buryo bukomeye, ikanasenya ubushobozi bwayo bwo kurasa ibisasu bya rokete muri Israel, harimo n'imiyoboro minini y'urusobe inyura munsi y'ubutaka yose ngo bakayisenya, mbese bakarimbura burundu uyu mutwe wa Hamas. Kuri inshuro rero bisa naho bitandukanye, Israel irimo gusezeranya gusenya Hamas kugeza ku wa nyuma, umutwe ivuga ko n'ubundi ukwiye kurimburwa burundu nk'umutwe wiyita leta ya Kisilamu cyangwa se Islamic State. Israel rero ifite imbaraga za gisirikare zo gusenya ibikorwa remezo byose bya Hamas, ikanasenya imiyoboro yayo, ikashobora kandi no kuba yaca intege ubuyobozi bwayo n'inzego z'ubugenzuzi zose ikaba yabica intege. Ariko kandi ntibizwi ingano y'ibyo Israel izi kubitegereje muri Gaza, ku buryo hari akaga gakomeye gategereje abarwanyi ba Israel muri Gaza igihe cyose yabitangiye kugaba ibitero byo ku butaka. Ubuhanga bwa gisirikare bwa Hamas burimo no gusobanukirwa neza mu buryo bwimbitse inzego z'umutekano za Israel, bwatumye ishobora kuba inyarigenge kubarusha iminera mu bwirinzi bwayo, bituma kandi abanya-Israel bagwa mu kantu umunsi batungurwaga n'igitero cyari gitunguranye n'ubundi cy'abarwanyi ba Hamas ku butaka bwa Israel. Birashoboka cyane rero ko Hamas izaba ifite ubuhanga nk'ubwo igihe izaba n'ubundi ihanganye n'icyo gitero kizaba ari igitero gikaze cyane cya Israel, iki ngiki kiri gutegurwa n'ubundi kugira ngo kizagabwe ku butaka cyo gusenya burundu kurimbura uyu mutwe wa Hamas. Noneho kubibaza icyo Hamas yari igambiriye wa munsi yagabaga igitero gikomeye cyane ku itariki 7 z'uku kwezi, ikakigaba n'ubundi kuri Israel igatungurwa. Igisubizo ngo nuko Hamas yari irambiwe muri rusange. Iyo rero ikaba ari n'impamvu yatanzwe icyo gihe n'umuvugizi wa Hamas Mohamed Al-Deif mu ijwi riranguruye cyane, yavuze ko n'ubundi Hamas ngo yari irambiwe agasuzuguro k'abanya-Israel. Yavuze ko icyo gitero n'ubundi cyari ukwihorera ku cyo Hamas yise ubushotoranyi ndetse no gukozwa isoni bihoraho ku banye-Palestina bikozwe n'abanya-Israel, haba muri Gaza ndetse no muri West Bank. Abasesenguzi rero bakemeza ko hashobora kuba hari izindi mpamvu n'ubundi zitatangajwe ariko kandi zikomeye zatumye abarwanyi ba Hamas begura intwaro bagatangira kurasa ibisasu bya rokete n'ubundi ku butaka bwa Israel, byaje guhitana n'abantu benshi. Mbere y'icyo gitero rero Israel n'igihugu cya Arabia Saudite bari bakataje n'ubundi, mbese bari bageze kure mu nzira yerekeza ku kugirana umubano mwiza. Ibyo rero byamaganwe na Hamas na Iran yari yishyigikiye. Birumvikana abanya-Arabia Saudite kuri ubu ngubu babaye bahagaritse ibyo biganiro byo kugirana umubano mwiza n'iki gihugu cya Israel. Ariko kandi birashoboka ko hari n'ikindi kirenze ibyo ngibyo. Ubuyobozi bwa Hamas rero bugomba kuba bwarabonye gucika ibice muri sosiyete ya Israel, kwaratewe n'ubundi n'amavugurura yo ku rwego rw'ubucamanza yazanwe na guverinoma y'ubuhezanguni ya Minisitiri w'Intebe kuri ubu ngubu ariwe Benjamin Netanyahu. Hamas rero ikindi abasesenguzi bahurizaho bavuga ko ngo yashaka gukubita ikababaza bya nyabyo igihugu cya Israel, kandi ibyo ngibyo ngo yabigezeho. Mu gihe kandi Israel ihanganye na Hamas muri Gaza kuri ubu ngubu, umutwe wa Hezbollah nawo mu majyaruguru wakamijije ibikomeje kuzamura amakimbirane y'igihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Libani, dore ko ariho Hezbollah igaba ibitero iturutse, cyane ko ari naho inafite ibirindiro kuri ubu ngubu. Hezbollah rero nakubwira ko nawo ari umutwe wa gisirikare, ukaba kandi n'umutwe wa politiki kandi ukora n'ibijyanye n'imibereho, ukaba wibera muri Libani. Uyu rero umaze igihe kirekire rwose ubonwa na Israel nk'ufite imbaraga nyinshi cyane rwose ugereranyije na Hamas. Uyu mutwe rero ufite intwaro nyinshi cyane, ikirenze ibyo ngibyo rero ukaba unashyigikiwe n'ibihugu bikomeye nka Iran ndetse na Libani.
uyu mutwe wa Hezbollah rero imibare igaragaza ko ufite ibisasu byinshi cyane bya rokete ndetse na za misile bibarirwa mu bihumbi 130 nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa Center for Strategic and International Studies cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nyinshi muri izi ntwaro ni ntoya, zikaba kandi za ntwaro zitwarwa n'umuntu ku giti cye, hamwe kandi n'ibindi bisasu by'imbunda za rutura birasirwa ku butaka byoherezwa mu kirere. Ariko kandi Hezbollah mu ntwaro ifite bivuga ko harimo na za misile zirasa indege ndetse n'izirasa amato y'intambara, hamwe kandi na za misile ziboneza neza aho zoherejwe, zikaba zishobora kurasa imbere mu gihugu cya Israel rwose zikangiza byinshi. Iyi Hezbollah rero abasesengura ndetse kandi banayizi neza bakavuga ko inafite ubuhanga bwinshi cyane kurusha ubwo Hamas yaba ifite kuri ubu ngubu. Umukuru wa Hezbollah aherutse kuvuga ko rero afite abarwanyi barenga 100,000 nubwo igereranya ryigenga rivuga ko umubare wabo uri hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 50. Benshi rero mu barwanyi ba Hezbollah urebye n'abarwanyi batojwe bikomeye cyane kandi bamenyereye cyane urugamba ndetse banarwanye mu ntambara zitandukanye cyane cyane izo muri Syria. Birumvikana ko bamenyereye neza icyitwa imirwano cyane cyane izamo ibisasu kirimbuzi. Umutwe wa Hamas rero bitandukanye na Hezbollah abagereranye rero bavuga ko ufite abarwanyi bagera ku 30,000 nk'uko igisirikare cya Israel n'ubundi kibivuga. Bivuze ngo rero uyu mutwe wa Hezbollah ufite abarwanyi benshi ugereranyije n'aba Hamas. Aba rero baziyunga ku barwanyi ba Hamas ubundi bavira indimwe ku gihugu cya Israel. Ibyo rero nibigomba kuba vuba ahangaha. Hagati aho rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zigomba gutabara uko bizagenda kose, zigatabara iki gihugu cya Israel kiri mu matsa kuri ubu ngubu. Byose nibikomeje kuvugwa kandi byose uzakomeza kubyumvira ahangaha. Twitwa Akarabo TV, Jackson Semahoro niko nitwa, ndakomeza kwakira ibitekerezo byawe.